ban pha ya ka khubor sheki Paidbah bakin numdon kono ka jing artatien halot udawai Covishield ubadai udawai banya khun ya ka jingpang khlam corona lani COVID-19 menta ka singi ka arkhuna tere ukalalingkot ka kanhon jong ki doktor balalam khmat hi da district medical but health officer Dr. Mori uralam khmat Mynsiem ya ka injek tika ya uni udawai ya kani ka jingsim benta ka kanhon ki doktor ban ai injek kalalong menta ka singi hapo ka nongpot civil hospital Dawai district ha ka bala sakhiru ba ka jing ai injection ban yada ya ka jingpang khlam corona kalanang ya shat hapo kani ka district ha ka ba hadu shispa life sangut ki nong trei katrat ka kot ka khia lember ki doktor ki la ban ai ya kani ka injek Covishield nagaliang ki bor badai pet ya ki Tika Shwa Dawai district la pentip ba ka jing ai injection kala sedang ha umsning CHC ban nongpot civil hospital bat on bedeng pat shakiwei ki Tika ai jing sumar kum ki CHC ki PHC bat wat ha ki Tika Shwa pang ki badai jong ki reu shimen kata kum ka Bethany outreach hospital ha ka ba ka thong kalong ban pendep no ya ka jing ai injection hadu sanspa ngut ki nong trei ka kot ka khia hapo ki tayo banwan minta kesini ka pandai trik Mynsiem ya mereka vaccination, COVID vaccination. Mentan hingga nak sudah setengah tahun oleh Tigres. Di ngakwa mana kubur seki health workers juga, seki frontline workers, bat seki Paidbah tu, bah kini injection kini ke badan Kaba. Nomor kemudian di ngila Dawai bat ngila community, mo lalu nginjo ki Dawai ni vaksin, nak bentar ni ketimpang COVID coronavirus. Jadi dan bak bah yang ngui play cukup por ni semua di scientist, di expert, di bak tristom extra mile menolak baki lala ban penyo yang kini kedua vaksin. Di kini kedua muskua banang bah kalau kepada kam hadu kata-kata nomor boleh bah hadir baki layo kini kedua first dose, second dose kamu ngingil along protected kita kamu ngilak dan kejing ada hakamet jungi. Hoi, kamu dai 100% kembangi yok snow, kembangi tip. Handai kejing beli kalau ba, kejing mentoi kalau ba. Hadin ba bila ayo kini vaksin full course. Kemudian ada wat ada yok kini kejing pang kan langsung kejing pang kebejut. Biasa kejing yak kan dan syuk kembang kerja maka kembang pitip kejing yak diberi mentah. Dah kilap berapa ke pertewat hang dia dengan trail dengan bakla kalau jan poi arlak dibayar. Dia banlai kata kejing yak. Banlai kata kejing pang kebejut ni dan kam banyo yang ni vaksin nomor dia kejing dah. Di kemusyai nuksano kumka kini bayo kikilong bayo era immunization ya BCG kini kikilong bayo BCG kat kumka jing syam pelangba kiduna kimdan hiru khamyar bakin yo ya jing pang kebejur nak TB lawan ada kiyo TB kemudian nuksano ni kim khamyar banyo ya kan TB brain dan ke biliary TB jong kesnam itu kikilong bayo BCG bat kunjur ke measles ru kitin bagi layo measles injection measles kikilong pada ada kiyo ke Jepang measles ru kam jur syo ke Jepang isulan tak fever kiras kendiat kelajar no ti hendrei ke Jepang ke bajur nak measles kam ju khamja syu kum ka severe pneumonia dan ke meningitis kim khamja syu kum kita ti ke ju kom da kiyo ini vaksin COVID vaccination ru kalau protected pada ada video ru ke Jepang tenunjur su ketahi gede ke badan kam nak bentah jungi wei pai wei je apa ini pada district kan nungut ki health worker ki bala yo ban shimentai ni injection ha district jungi ne hatu bentai gede ki ba ki ngidang idunahi nomor ngidang yo tilang pendek tang ba sispa lai pisau ngut bisa ke target ngidang sanspa pendek tak yo ngidang yo tang spa lai pisau tambah kidon nak jong-jong bedau tak kempet kenam yat bat ngin sayo hi bat mener nak dalam phone nga ibu ang balalo pin pa vaksin sengi tak kempet ni salah ban pendek kap balak khampu kalau mentang ni nikong ngila sedang ini vaccination khadri trik po musning CC ti hapo musning ngila pendek ngila sedang simptio mentak tio ni po civil hospital nang po ti nang ni salai cepo berni PHC dia nangta lesing ngilak ban increase jadi jika immunization nang ngilak ban pendek kampung habis di private hospital dia ngakle benong di private hospital lu kila ya phone ini ba kila long ready ban pian ke mapo Bethany hospital ini dia haka mondi ke banwan min salai ban hapo Bethany hospital